University. Ndizi TV, Ubwensu, Gentekemo, Kegwatanana, Umugano Yomo, Uchesu Muganonde, Negentekyo, Numukia, Bugwetoma, Kegima. Ekerengekenene asumurubiriyo no kurbugo sigita wuchase umuntonde irionere amanyegwetoma gwikibirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iryo kolentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere chabutuko na buigo mwiroro ritukulie Jumapili Chinsa Isato goika Chinsa Kianda Amayia Ndizi TV. Chigosori na Steven Ndemo numurubiriyo wukumanya iguru yari gokolekana asibru bogi chigosori ao kurworogon kurwugusi Kenya ninsenkima nabeka ukumanya na kukurentera ababwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga nechinde chinyinge kera ritukuri Jumamosi gochakira Chinsa Kianda goika Chinsa 12 cha Maragoba Chigosori Amayia Ndizi TV. Umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Omwanchwa omurigereria buna botambe karagwa Brian Sagini Isena se screen yago igo mwanchu murire mwanya na koretere amangana yomuganone kuko talinde busonge ngo talinde gusie ngo tali Kenya yiga nabo ngwire no Chinsa Chesco litkurali ngo tojo sanganero yo kabere omokonyi wo director omonene ase ekyombelege kokonya abantu abagaka gosaba abantu abagotukume kantem na inua jamii mwanchu murire ngo tokwanera Mark Botongore wiboni go chikurige kero kyo bojumbe ase constituency ya Nyaribari Masaba litkurali no to sanganera to mugano buna kinete wikira niga ikire asa kurige kiroge kyo bochumbe ase ebunge ya Nyaribari Masaba. Mheshimiwa, asante sana soko tonyara chingaki na gusanganige taseni ya Ndizi TV. Ndeto haligirie kamera yiga ora kwata imwanchu murira nimo na ndora motebi na kiense ko irete. Na wateva siri tangoro kwa Mark Botongore ni kwa uchumuranga Nicholas Nyamweya Mark Botongore. Seitere Nyaribari Kiomiti. Naona kinerete naona asomete skuru ya Mokoroino karuo 1975. Mheshimiwa tinde torara gena mangana skuru kwanza nte torante Mark Botongore no kinete sita gusia Ebon. Rie tel Mark Botongore ngeriruete kyarga ko rie ni rie ketere unique style get. Yes, tata nero ko Botongore. And muna wa Dimitri na bolire unique. Initially karota ata ibole tugare ngo murabuse. Ikagerega nganga kiabo murabuse buno Botongore nakiko gararita ligororogana ngane rietaria riororeri gachinjira getembona abana bachakire korokwa baria bayiboirwe baadaye baada yo muga kominto gosira wana bachakire ko rieta Botongore. Otherwise Botongore gare ngo murabuse naende karore iboretwe nenga kiribare ko chora abatureti abo bakarukirwa Abatongore. So rieta Abatongore ngi community geteri ngi community abatureti na bakurukwa Abatongore rieta ndongo riuguro rigusipindu mbiye isa unique name na no nyurde ngai no boliri ndeka tutwaka gesire lituke ndagererie ntangania korosi we ngakingo tegatora ngo Botongore ande bware no mari obosio ugo bori lakini obora buseiga bone kabe combination yeyo nga igare ngo morabu igare ngo mwana mutanganio magukoro igare ngakiyo amangana ari bare gochora abatureti agwa Abatongore bona akabanga oyobona no Motongore ikamubwata buneri etari aye ntukabwata korwa bugonga abana ba Botongore. Kuna kuwa tebo Mheshimiwa anda kerie tiri soko na Nyaribari nene mono gabwa sensemo ya Kiomiti no rinyoro roba kaboniga usine amadene family no kelibwa tele bono liarandi no manyete ntumo gusibune sekere cyo okoroka mwana kara igoiru eseri etari umuntu oli osire ngende une bono gitata asirete around 1992 kurwenga ki abana ba igoiru baroke Botongore ngagaria na abana baitu nyeroga jamite sogeta gochia esto nyomete korwa once batwarira erieta Botongore liarandi bono kwende kero kuri sako kyago se inyumba ina muchikiurwete se Nyaribari Masaba ndwete boburia bono
bobulia no abantu bamini kuri montale kino abantu baminto bali bubulie ngima korunya mesocho tribo kepaka irungu mate nonde lakini ugomanyete nga omubulia no yo mwabona ero mu muromo nene uyo mukomubwatia no mukona no mugucha abantu agonsi na bamaturi bali nyese ntobwate nga kamba 8 ntutu ko ira kamba 3 nunu kamba 3 ntutu kamba 3 umeshimiwa mwaka kwiboire igonyi beiro mwaka bweli bwa ya mochimikianda na 50 mo na yamo otie nyu 10 bono kayibolere inonyiboleire kiomiti yes bono. Are you the first born? Like now monto mutanga na sia mo family ino gose ya nimbwate ndu ya no moneno alavu nije ngomo bwate nchono yo bombera seka gusigo so yo kabere bona abande mbaroro ne family nene to na batula abantu ye 10 bono umwanchu muri no natika bateni gotoko sanganere eyemo aseyemo oyo shikurie kirogo kyo bunge ase bunge ya Nyaribari Masamanya kaltumuna mak botongore oyo kabere boy gomo konyi bomo director monene ase kyombekelikia inua jamii ikyombekelikia kolilia mangana HBS chaba gotuna boy go aba korobonsi director wanti mezo soko ngachira ngoro ke director osengoro ko mheshimiwa onsi na yao yeah so no problem skuru kena kyo chakete skuru interachi ko genda se skuru tigango kore kitia sa megera tueva kende ke inua jamii tikerikia bagotugio inua jamii ekere Chinsa Isato tubwate ensemo yabagotu tubwate ensemo ye Chintakana na ndi tubwate ensemo ye bali babwato borema igo Chinsa chinyingo konyoreka to kwa na inua jamii abantu bakwe balengeringa ne yobogotu ya ne Chinsa ye Isato no tole so asensemo ye skuru muna kwaboria igo na somete primary yane igali ngase ite skuru ekoro kwa mokoro ino DOK mokoro ine yaga kimo pira sana gora ine secondary bono ya kitega St Mark mokoro ino ngaboro between 1967 paka 1975 karona kolete CPE 1976 paka 1979 ngagende school ekorokunga St John's Seminary Rakwaro era bagara rongo mo inario nyu awe to awendo no taraika awendo seminary gigario ngakie yo nare kulinga somero bosasiroti lakini nende mnatoka tebanga abange barange lakini abake bachorire ntwachi kogenderera 1979 yakaro twakoleta matemu ali ale kurukwanga East African Certificate of Education nitwale twalenga bomo elio matemu ali ngakirie chiburuburu nchialenge ense ya Buganda matemu nitwabwate na examination council ye ya East Africa egachikagera matemu agasalika mange singojulie se Buganda ya bwate chisegi school yeito ye seminary nero yabete ya shiriki yabete affected njaji konyora matemu abo ekachikomba kara matemu ali achigosoka ikabanga ntubona yeito egorokananga na intuntu abwato akwerende obokongu taji gosoka ikagera 1980 ngaira na gesusu secondary ngora Nyaribari yo gesu moya iskuru gesu ngasoma ngairora form 4 ngakora matemwa 1980 karona kora kurwabu ngagenda Kerugo ya Boys High School goikoyorogora alianga no getunwa kya mulima Mount Kenya ngakora form 5 na form 6 ngakora lakini that was 1981 na 82 1982 no roje ntu atwalete mekone mekaiga mangana ye kweli ya betoro iga affect ya mangana yo go ende university so igatoka ngatwanyoli rusiko for almost 2 years ngakaro twakora ngacha nyantura secondary nyantura ya Nyaribari Johnson Nyaribari Masaba elia uchinya masibi Nyaribari Masaba ngasomioro 1983 na part of 1984 1984 tukaba grupu entanga ni ilia cheta gukora National Youth Service tutaragenda university twakora 1984 ngasoya university ngakora degree ya Bachelor of Arts University ya Nairobi ngakie university ya moto abwate that's why to kwewa the University of Nairobi ngakora social work graduate 1987 1987 January 1988 ngasoa serikali una social development officer mheshimiwa ndeto shikilia hapo tutorangira serikali kwa serikali wewe mwake gase skuru na watire na kiebo mawrobo alinge yalinge software sole go sekolengana na yalinge andake ulikuwa na struggle sana
esama some ngaki eluma yetu mwana ki waetire estura yalengo ne linga umuntu kwale kutakanga na nje nintagetendero kananga na kolireki na mesire kurua sinaro one kartu kwenda form 5 and 6 na botu twale kerenga nga tutageto ike university na nyasaga to gira to ike university na one kartu achite university tukakora mna tu akoleta byo graduated very well now issue tu atwalire engaki eyo chi competition engaki eyo ise kuinyura gisukuru tu abwata seitogiga chia mesete buya kadi no tunga it was the bride engaki ya morimbo cho you can remember those kind of abalimu abo kisi school nyaema group eyo you remember those principles ko jaga isu you remember kina James Nyarunda de like you know engaki those wa mentors umuntu otebanga na njenta getenkole mukia jembe ko bamuna barabo so there was always endo kiara ko gera twatwale motivation yo gotaka gukora ki gukora buya so nabono engaki elia kuna koragara twalenge ngachi skuru jeto njara gukora buya mono na kiro jeto ale gochira isiko lakini nane chi engaki elia twatwalire chi high school ejuma te twale ko ba defenders une kegorie ke otebanga ki gonta gete kurugusia na nje ngenda gosoma gochigo ikoyorogora aria gusengenda gosoma gochigo kamba engaki elia nyori skuru na shimola tewa nemu them chiarenge chi nyinge kamsinga high school utagetenga na nje nanga nabona roka nanga nabonde chikuru echichira buchibwate elieta because ali nkwalinga version nga gwaso iroro waitire ai wachire na ndire ndo mukia wikanaye muno mwana ogosoma engaki eyo no nyembono uikoro kanenga no bwato muche no bwate kerengo no nga eimu yao ningi iwotagetenga to baruanga ngwaetao ngangwaete skuru eyo kwasoma na ndi wetire ase ngentu mweshimo gati ebintu bya outstanding sana saba nene mono basoma temo socho na abandu bagasoma kisi school abantu bonsi mbatagete ko babarai timanyeti igegase skuru emwe rosoma bwada mana yo barai kero school no even our governor James Omarbongo His Excellency baro wali no bange kisi school modigere DG Gesamie Deputy Governor Nyamira County kisi school abantu abangu bagasomire gali mpabwate mungsugete anene mona samangana siasa timanyeti system kimwa gatumikire inu wose nino amanyene mwa gatakire kwe tomabo kero wa echi skuru echigana normally ngotwara chiale mwisiko chirigeri mono chaga twalira a lot of background ya mangana ye kanisa ne kanisa ingotaka yarenge ko toa enchira yogo bamuna no twale chimbu chobogambi kero narengera kwa lonto gatwalire kiama gete twale korokanga young Christian students so YCS ngonya gotoro kiarenge ngaki kibonera ko bamuno murai gotirenge njaune ekarona chete keruwa boys I became the school head boy a captain nkonyoranga kiyo mwana tayolenga gosoma school ya Kerugoya boys obete captain naenda agaeta akagenda university I was the first one iga ne legend ase school ne legend so ndongelinga ekero wachiro ronko na konyoro le bintu bigo comment ekero kuligelinga naki nanda bana muna barwete ko ruchinsemo awa kwanyoranga abandi mbaroro kuligeli kwa ranga ai ekene ne ngome yoburai kweli lakini sukuru ende yonse naboko nyaro murai yoruro neba ni arambe yarwa naye bie kore choke naye bie kore bange egere otware ekirenge gikyoburai abantu baroro barwe sukuru yani ora kuligeli wateba ngaga igana oro murai narwo lakini umurai yorwo lakini abonge ngabaga igese ngo mwara gotoka ngango mure munericho kwara kanyara gosemo socho yasoki abane class ke imaya ile university so that bond yend ngano murabu you keep mentoring one another mwana kuligeli ngana tunalenga wapi mbele tunalenga juu omwancho muligeli ni gotoko sanganere oyo kabero mo deputy director ase kumigeli ketenene tamangana yaba gotua mangana yaba barura kana boygo chinta kana na boygo nonya bali babwate osabakira no chando ubwo barema iga usangana into gase mu rumu ganone atutibina kinete bakagacha kwenyora ase eli bageli ko bamuno mo deputy director uinua jamii mheshimiwa watichikira otenga Kerugoya bado ngwalengo morai head boy eskuru ke garona like baden igali system wa tumikire ne gochora nago semo mwalimu okamwire ngano oyegana bwate gento kete kera outstanding asari te otomo morai babo head boy enkore ange nanye ndaye ligereri buna tokora ligereria enkoke kero yaturagiye bichuchu enkoke ligero yaturagiye bichuchu teriko nyaranga nerera ache kwa mwire gote ngakanga kabagatwani igo gakorokana go kaya kwe wai kwa gakorokana wateba ngaga igaka akapauka kabagatwani ayoli oligereti nabo no ene skuru abali muboka abanyene karongo ligeri balengana kiyo interact skuru ngakiyo interact na abana na kiyo interact na they may influence lakini badaraji ko influence aibie ko manyene go ikor erro kanenga karo monta ko ligereria eso boshibu abonkorale ngomuntu yoiga na bwate
ekieni kyoburai. Now you start mentoring it kuruga abunga inye nabalimu abuna baratebe ngayo litwara garia lakini abana nabarabuika bagoitabe tubasa korokana ne project yabali mwalimu he yaba lakini wika abana bagoitabe naye goikerero kanenge njiro kwebwata kwebonga bongise gutara nabarabu barango yoiga aise ko ebubura iga abuno muskuru head boy na tokonya no bugambi bwense nabobore igo no ene se binyore storuete no eno muture toja koboka mambyo joro muture tinga tumuru chero nde bwense wikamura morre senjira njukana gabu korra muringa ne chogete nabwa una kibo yebegete mama yatango ri naye buturete nakoleki abatukamba mheshimiwa eskuru gayo igo kuno kwa tamwe kwali ngo mwanafunzi ulibo lenge bwengencenkia embwa gutira situ ndio watedenga abatedenga lero no tukore timno korengana na magania wali aya ne aga chirinje byo komonyene abwe skuru ino ne university. By the way no ne university I can tell you no ne university I was a member of some University ya Nairobi ya babo wino wana bana bacha igoro tunarengo I was the representative ye going to tokorokanga SRC Student Representative Council for the Faculty of Arts as a chama ya sonu but again don't have bingelinga ene ngota babalenga karomenya te nyumba ya karoto basako mutanga ni korutarigena and I want to just zambunga na kolete kule skuru ga buntaru de magena nonya na renge kiongozi kia banafunzi so ntuma tene kyombekete andake kwate obokorobi sana kego cha samani oborai na bege go cha mangano yo sukume bintu bibe buna batagete kolengana banafunzi timaitino ngaki nona kimaro ko parete ngaki it was above board tige ya lero go je achire ya burukani yo konyora go sine abana bakona koligeri ubinu sibinde ga nyakolenderu those days it was purely leadership the service leadership ngaki you can remember we had the people wale kuna Karumba even akina James Orengo walikuwa uko mbeleni kina Mwandawiro hiyo grupu lakini akina Dungo Stelete Mungu amweke mahali pema peponi sawa lakini oburai bwe chama keria sonu ye kubwatikananga na kyoko bokora ebieka and ngaki yetu twalenge na Professor Mbithi and Professor Mbithi was down to earth tutaraji go twaranga tubwate bura buru ende yonsi na bokonyorango tuikereire mungi makombo ngibwabwate no twabwate mwa resolve so you don't resolve into going to the streets so leadership telinga ni okogenda kyoka kuna korutama gena na kuna kogenda streets this progressive leadership Ushimanta itubwatirega tukwera na tumawo chaka no chageta mangana a social service asense ito ya Kenya mwanchu mulingwera notore aseke getali getambe togendera gusanganere uyo kurikiro kibojumbe ase ebunge ya Nyaribari Masaba uyiba igo kabiro mo deputy director ase kyombekia inua jamii toska gwera natore. Je, wajua kuwa jiji la Nairobi lina idadi ya watu milioni 4.4 na wajua kuwa tangu tujinyakulie uhuru ni hospitali 4 za umma tu na zingine 2 za matibabu maalum ambazo zimekuwa zikitoa huduma za matibabu kwa watu milioni 4.4 wanaoishi jijini Nairobi. Hospitali hizi za umma zilizokuwa awali ni pamoja na hospitali ya rufaa ya Kenyatta, hospitali ya Mbagathi, hospitali ya Pumwani, hospitali ya Mama Lucy Kibaki na pia 2 za matibabu maalum ikiwemo hospitali ya Mathare na hospitali ya rufaa ya National Spinal Injury. Hii ndio maana chini ya uongozi ya Rais Uhuru Kenyatta, huduma za jiji la Nairobi NMS imejenga hospitali mpya za umma 28 katika maeneo tofauti jijini Nairobi. Hospitali hizi 28 za umma zilizojengwa upya sasa zinawahudumia wakazi takriban milioni 3.1 katika mitaa ya mabanda na maeneo mengine jijini Nairobi, ikiwemo hospitali ya Soweto Kayole ambayo inawahudumia wakazi takriban 50,700, hospitali ya Muthua Uthiru ambayo inawahudumia wakazi takriban 55,500, hospitali ya Gatina Dagoretti ambayo inawahudumia wakazi takriban 63,000, hospitali ya Gishagi Kangemi ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,200, hospitali ya Mukuru kwa Ruben ambayo inawahudumia wakazi takriban 27,100, hospitali ya Mukuru kwa Njenga ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,500, hospitali ya Tasia kwa Ndege ambayo inawahudumia wakazi takriban 28,600, hospitali ya Kianda Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 61,500,
Hospitali ya Undugu High-Rise ambayo inawahudumia wakazi takriban 14,700 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi. Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua. Je, wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia maanani suala la kuwaunganishia Wakenya umeme? Tangu tujinyakulie uhuru hadi mwaka wa 2013, ni nyumba milioni 2.3 tu zilizokuwa zimeunganishiwa umeme. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya nyumba milioni 6.3 zimeunganishiwa umeme. Hii inamaanisha kuwa nyumba 1787,500 zimeunganishiwa umeme kila mwaka tangu Rais Kenyatta alipochukua uongozi. Kenya sasa pia ina megawati 2,600 za umeme ikilinganishwa na megawati 1,300 zilizokuwepo kabla ya mwaka 2013. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zimeiweka Kenya kwenye nafasi ya kwanza Afrika katika uunganishaji wa umeme. Kenya pia sasa inatumia 73% ya nishati safi ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Sasa wajua. Omwanchwa omuliri muna natika gotebi omuroberi gogochera boni gora semba ni gomankanite muna omuroberi bwomoganone aigas omuroberi bwomoganone tukulira amantu bonsi pigo saba ishimigo go sabarai chiloya babakili bonsi pi abali monde bwense tigiri chimbaratero gaiga asrongori tora gusiense ya Kenya nonya nisko ya Kenya twaligire nere twasanganere otomogano ebina kinete gwikira boni ga aikira se birenge bibia ego sinki akorete tubauti abande batari gokora paka gaika kanyarari bageria abugate litukirane ngo tosanganere mak batongore uyukuriye kero kibojumbe ase ebunge ya Nyaribari Masaba. Mheshimiwa, kwa tara ndo mutumoko ngwante nga okachaka mangana ga social service. Bono kwa ura mangana sonu esukuru University ya Nairobi, bono wachira mangana yebo koleria serikali. Yes. Very briefly engakilia twale okole university. Mtu abwate problem ya unemployment. Actually nanyorete appointment ibere at the same time almost. Kanyorega sina teacher service commission. Una untrained graduate teacher. Gatumwe school kwa Kenyatta High School Mwatate. Igalia Taita. Umutienye o gatano gatatu 1987 after na College University. Nguto kole titam ngoirana na twachire rusa ya December ganyora na nyoli nandeli rube kwa Public Service Commission. Buna social development officer. Wone ndo somerete asa university. Somerete. Elia I am a trained graduate teacher. I get somerete social work na nyoli rube ni yote banga appointed as a social development officer. Go genda go posted go I had to resign for teacher service commission after that one term. Goika social development ya lenganda department ya social services nga kiyu ngamana kwa posted ko Narok ngakora Narok una social development officer 1988 mwako ko bwati ngaba transferred ngagenda Keyo Marakwet ngakolega sio na social development officer. By 1990 ngaba transferred to Nairobi headquarters department ngakora Nairobi headquarters for miaka 14. 14 years. Yes. Main office now. Main office ya social services. Ono once gutira chiranks gutira. Yes. Na 2004 ngaba seconded ya serikali ndo batendo kwa secondment kurwa se ministry ya culture and social services oche cash ministry ya national planning and development. Ando mo ekwendo project twale koruka International Fund for Agricultural Development. Ngamana kwa posted to Nyeri si alenge headquarters ya Ronga kolega se lienga kitu to karukire Central Province anda igende ya IFAD as a project manager ka ndepesi di Nyeri to alego coordinate chi mangana ya mache chinyagitali mangana social development mangana agriculture chi component cha lenge isano so ngakolega si agu project ya lenge yo chiringi chi bilioni isato ngayekora biyanda
very proud ngegazi na akorete ndiche ndubwati nonye even a single audit kweli yariko ulinga besa na akorete ne sirete ku chandos na gwatenerete project yeyo oise ko enda chinsemo chumnabu angena sagana garia ngoro nabo konyora na marginal twabegeto aroro nyagitari njire twagajite una sakuru kunga kiumbu na lego enda oronga manyo wango muga kominto tele Simon Nyachae akararenge provincial commissioner akaenda kaigore dispensary kagenda ngagache maternity ward yoro so ingaki ina akorete gasi yoro yono paka bono iga eteneine none karoto gweta kwa ya gweta kwa nyorenge bintu twakorete bigenda takokoraki bigenda which means they are sustainable 2000 and ekona kora secondment ingaira na back to the ministry ya konyora yabona ya change ya rukirwe labor and children services Nairobi. Now in my original department ya lesina kabeire back as an assistant director mwaka 2011 ngatumwa briefly ngagenda Mombasa nalitwalenge the last group ya gukora provincial head, so I went to Mombasa bune provincial director ya social services before tutarachi kugenda esamangana yechi county and devolved government. Yes, ngakororo tukachaka no former prime minister the right honorable Raila Amolo Odinga tukachake gento kiale koro kwanga hapa ni food subsidy Mombasa kiale korwa endagira sabantu bali bamenyete mecheria chislam etagweto rowi adova abantu chiri isato whom we started on a pilot. That was 2011 2012 vono devolution ya chakire to asiri chi position chi provincial heads ngaira na back to the headquarters ya Nairobi. Ngamana koewa responsibility ya cash transfer ya older persons na persons with disability balituate baba go tu ne vile mali tangani kore ye ya renge ese department ya social development. After 1 year so a project ya cash transfer ya abana bali chintakana ya rengane department ya children services chikarendo chons pamoja tukachake tutana autokorokanga inua jamii anda umo PS ito twetwarweta kama wiga mo madam Susan Mochache tukanero lengo mo PS ito after the twachake the 2013 government and president Uhuru Kenyatta tukakorega tutokorogase tunga twiri engineer di program eno mo Susan Mochache tukakora inua jamii bakabono gabunere and if you can remember 2017 tuakorete massive registration yabago tu twagatwarire ngakie iyo abantu barenga less than 100,000 lakini ngakie ito kubwaterana no na Susan Mochache na president ngakie yagatoko boko kibesa kigasoka mutu atwalile mu waziri Kazungu Kambi tukanyora kibesa kire enough tukamana ko increase kinamba cyabago tu kurwa around 100,000 to 833,000 Kenya ngimo wikiramo ngambali ngabaye bali ababe abako tukwikira igabone se Kenya ngima bale se program ebale chiriwi chimisano 333 833,000 Kenya ngima abachintakana bale 353,000 Kenya ngima na abo bale bale 47,000 Kenya ngima. So total been managing a portfolio yabantu 1,233,000 Kenya. Muno mokonyi bo director in charge of Inua Jamii. That's a big number. So akaroja kwa soli ya yande ugoro ya Nyalibali ningo erese in terms of percentage singa bono ya population ya Nyalibali compared to the population ingo na koleregas is a small fraction. Mheshimiwa tutaragendera asama tukabwango iganto rasane ekyombekege ke Inua Jamii nkiatoro muchando sana nene mona sokwana na chibesa in time abagotu abange abandi bataliko abandi bakoliko kolengana una bamanyire in despite the fact ngo mondo no mogotwale timeze kolengana nae kusokolengana no borai bwino nkimware kokora kwene kegera up to recently ngo arenga bado no mokonyi wo mo director ase kyombekeli you know ekale project ya chagete kire gento kialenge manyo
chifomu goichuria yamanya gotire chere tupaka Nairobi tokore king in lakini bono engakie ya Susan Muchachi and now our current PS kwa Marwa we digitized. In other words kile gasibona egokorwa automatically ase njira ya kerero njira te yelimu karuma etu mudara tebangana agenda na ile bibande biane na tigabu assistant chief go sina tigabu mo ture to ndigende kingeri gokorekana bono nande inyuranga na batenga kiyo mo elio twaligetia abantu in 2017 kurwa 2017 baka bona ene miaka karibu ene kare kuligerie 5 ndu anakulika bandi abantu barora bagotuba ikire miaka 70 batarachora abantu barora banyo lobo lema gusubale ngoro bere matutaya tutana kubaitera ndu anakubamenda budget ire project yega nene sana is about ibwene to 30 billion lakini konyoranga chiwe serikali yanya ile konyore gotoa is about 25 billion konyoranga ndugate deficit gabulu yani to tabanga chiwe sanji toborete tore mere chibesa weta ni bilioni nye gwakana nonye mbali bo kabara segende keke ase program recently twaje tukachenje karujinga ke twagakanire wetera ase poster tukachenje tukagende bengia ya Kenya Commercial Bank tukaja tukamenta Equity baadaye tukaja tukamenta chi kabainye tukamente Post Bank tukamenta na Cooperative Bank and muna bono ganale ko ruororega konyo twachimentire kire kibengi sana emo twamenta Kenya Women Finance na tukamenta National Bank eyege ndenge ngakitoko nyakotema ngakitoko kore muradio yogendera komesa ogendera okora enje gasi na enjira yo bomaene enjira yo wasioku umuntu mutari na konyoranga igose bibesa byo umuntu ngogenda bire enjira ndenga beseria bakonyora njira teye bwo enda sawe kogera ekogewaka nuwetere sebenki ya account ya una ibo no bwati ya account una Brian go sebuna jemaki botongola pesa yanete go soya account yana go se yao umuntu nanda cha tongo umuntu nagaruka kurusioro unless umuntu kurusioro no lia en ochorete go senjenjorete awe se project toko barukanga chike agiva eke agiva no umuntu wechorera tali ntwe project twara ko bachorera umuntu mo tunero wote banga gali nganje bono ga mucho koro yone okoro kunyo so ande so nero rabo ko ando chikongoye wone nyoga kabokora kande ga ko babu igekere as it is a localized issue. Arafu muchando ndorokana ke mana abagambi bande we gotebekana nge bari gusaba chibesa bagotwa bayiga chibesa cyare taspale cyama ko ba channel go cyase umuntu kitakere go cyoro timaitinge ndumana kora muna ino department yose mune cyombe ke ko ene kyanga bandanga nyora bale chibesa cyabona kitakere ko nyoreka muna nabatebye pesa teyo to waka na cash chibesa chonse chiwaka ngo chi account wono no ena baraya batote banga gusena bachibu ngai babo jabachinyolera ebesa ya uto atomire ko Nairobi chiabere wired muno muntu kuli mushara oche si account yao pesa teyo muchibu akobogolia gochinga na chacha chiwaka na aba ndawa inu achami pesa yo spi igeko genda sebengi kartu achagete ya kabeire cash liya achagete bune pilot to ale gotomera bo bisaba ito ngaki that was 2004 kurwa buto gacha tukachenje tukaswa se post office litangani posta lakini wone posta nero ya lenge manyo kwa lego yando iko wekege chara nando atanga ya komuranje yende kigangeri gotokonya tukamana go change now egacha koba electronic wetere bengi okogenda muno musharo okogenda guse muno ndebwe nsya gwakana na we when the city to improve the systems but I can tell you pesa te ya kogenda umuntu abugolete munabona ganda gotego senga ine no mochiu to ire tagenda gwakana ngai gobona acheta gachwakana bao teyo na inyure gento kenda nabatebi mo project ya inua jamii igere Kenya ngima naga tubwate bari tokoroka chimiddleman umuntu tubwate bieka na ndo ino rio sore se muna bari bebirema gusabana muna bari chintakana yakora mwana utakana totago nyetara ikamyaka 18 te sino we ara igori account ne birema biri tokate banga numba bitari kwenyara ego ikabatu are caregivers nabagotumbaro bari batari kwenyara bagwechorera caregivers ngonye makosa ndonsi yako tukana roro igagotuka pitwinyo montorio monyene no mokeagibo ria koreteki achore lakini karo kwaro lengo muntu achore tari gokora buno tagete no bwato ko gwago kwira nororo mu obiso bwa abana osoro mu obiso social development ya sub county yao omotebinga oyo Brian
ogonjekeria binusie bibiane tari kondetera na arosire nere nintagetenjenji nao bago chenjo baerie tarinde liao batutumire Nairobi to change as records tutumire bank a change neronga bono Brian Orusi wari sinoronga eke agiba ya maki batongole director ikindogira abantu abangitutanya ko understand kero monte kire myakeri iliyo awento ko ba beneficiary ye keganche keke no jamii kimnanyi kera iga akwanda na ko ilikia kegima gose ngoganya hari period geto match ko ilikia wikabaganye wikaramna na batebia ngamna bono budget to bugene to gutwara no ne sibali baro start 30 billion but we only have budget ya 24 billion na igokorento monto extra wikekorwe as a national registration exercise taligo cha tebe ngabono njena ikira 70 automatically nansre konyara number 2 wikobe kwa omutaka utari kwenyara and vulnerable yes bantu barora buna bono na tigegasi last month you don't expecting na unje bono injendi kwenjo beneficiary ya inu ajami apana usaye jote benga bono na aiwa apana uiko tote benga kitiga chiagenda sibali batira bataka muna lichi koli whatever yisikoli elie constitution yeito article 43 article 3 nerere the basis ya mangana ya togokora na mangana ya social protection kwa ujumla so ni yake ya kila mtu ambaye amefika umulio lakini nende bono ngarigi chibesa chabere butuboke igo chigo compete kurweke ganje kelia kama ya serikali so many other development agendas igo kejitu anyole chinge we try to ensure that there is equity sema ya community development mimi tumefanya kazi zetu tunasaidiana hapa na makanisa tunasaidiana where we are able to assist nyana abana balitokora bako yande skuru ngo bakonya tole in our own small way yani ile tunasema returning to the community kama ingekuwa ni CSR yes but tunarudisha kwa community kwa kuchangia katika maendeleo ya nyumbani mushimate to bwatega torara ino mutumo komo senini tokwirana mwana wa sonde boni gekanga yayo kurie kirogo kyobo jumbe ase ebunge toratabe gwikira boni gasorongora gusinere ebunge namba AM mwanchu murieri mugano eto gusanganere mark batongore boni gukorigo bojumbe bwa Nyalibar Masaba ase constituency asa matukabwa ngoiga ya tebwa koba constituency number 1 gaiga ase orogongo rwagusingwera natole togenda tambe Sauti ya Mwananchi. Rais Uhuru Kenyatta, nataka kuchukua fursa kupongeza Teletele kwa kazi nzuri amefanya kufufua kiwanda Rivertex. Hakika imetusaidia. Mwanzo ni shukrani za dhati kwa rais wetu Uhuru Kenyatta kwa kufanya youth wengi ama wanarika wengi watimize ndoto yao through NYS. Mimi namshukuru rais wetu Uhuru Kenyatta, amefanya jambo la maana. Usafiri amesarahisisha hasa kwa SGR na naona pia anarahisisha pia kwa mabarabara. Vile anajenga mabarabara inapendeza kabisa. Rais Uhuru Kenyatta, ningependa kukushukuru kama mkazi wa Kisumu. Mimi binafsi nimeona maendeleo. Barabara umetutengenezea, masoko hapa yametengenezwa, kama mimi tuko hapa karibu na Kibuye tunaona inatengenezwa kwa mwendo wa kasi. Kuna soko hata imeishwa inaitwa Uhuru Business Park. Sisi watu wa Kongowea tunashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kwa kuja kwake huku tujengea hii nyumba, maana hii nyumba imetusaidia sana. Pale nje tulikuwa tunateseka. Ningependa kuambia Uhuru Kenyatta ni asante kwa sababu mimi nimepata nyumba na sio mimi peke yangu, hata wa mama wenzangu na watu wengine pia wamepaitika kupata nyumba. Kwa hivyo haipatiki ati ni mtu yote anafanya kazi kwa serikali ama ni mtu yote mkubwa ama uko na pesa, hata mama wa kibanda anapata nyumba. Asante sana President Kenyatta kwa kuwekeza kwenye taasisi ya Kirdi. Mimi kama kijana nimeweza kuwa an employment creator. I am a capital owner courtesy of Kirdi. Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ningekuwa na uwezo wa kukupa zawadi hata kama ni mbuzi ningekuletea, kwa sababu miradi yenye umeanzisha maisha yetu imebadilika. Kwa rais wetu Uhuru Kenyatta, ningependa kusema kwamba tunashukuru sana sisi kama vijana vile ambavyo umeweza kutupatia nafasi ya kuingia katika nyanja hii ya manufacturing. Mimi na mwana kuambia Uhuru Kenyatta, Mungu akubariki kwa kuleta hii project hapa. Juka sio hii project hatungefunguka macho. Wengi wetu tulikuwa tunaogopa hii kazi, lakini saa hii tumejua mama tunaweza. Tunakushukuru sana Uhuru. Tumeona hizi kazi zimesaidia
zikasaidia familia zetu na zikasaidia hata watu wengine ambao tumeajiri kazi. Tumesema asanti, ubarikiwe na Ngai akurathime. Enyewe Rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Prezo, umefanya mob, umetuletea kazi kwa vijana, kwa mamadhe, kwa wazee huko mtaani, wazae wetu wako na kitu, watoi wetu wanapata at least vile wanakula. Sisi kama mafundi ambao tunadeal na bidhaa ya chuma, tunashukuru sana Rais na kwa kutupea hiyo nafasi ya kutengeneza hizo madirisha na kuparticipate kwa affordable housing ambayo ilikuwa is a big project, na kwa pamoja tusonge mbele. Director, bona yoba tishitaito ibere director na wewe bona ngochiro ko bona eno ngo liole kero kwa mheshimiwa bona tuchukule kwa ndo mheshimiwa wakora mangana social service wote tokoswa mangana yobo jumbe kusata tokoswa mangana siasa inki kia go change ko kwa kwa ndo serikali na ndo ngoto chokora bana inchi kasi okurangiriwa kwa munya siasa no mukori gazi wa serikali bonse no okorera abantu tokorera gazi yotari gento tochicha kabono egange iyo yo gotaka kobo kuburi burai ye ya kabere bya gase bitwarire senga kientambe tatigarinde bono ngakonye ne gazi tokora ya serikali rende no manyetenga mukori muno mukori gazi wa serikali toliko takerwa obe na ukogoro komo okora serikali okora siasa yo lakini bono na ruro na egente getanga nintarachi ko tebanga nimbwate byagasebyo turaiwana na litanga ningo murainya sawa okora okorwa ya sawa okora asura ibonde bwensi obe no bane kyole no nyembu obu no murayi bo mucyo murainya sawa ochora so sabantu banyali bali masaba na ratwale byagasobyo bo chumbe tatiga bono mbono yaikire sengenjo ya chikura chiro mwako go chana twa sokire twatabire ngabono ngwereta nda sabantu banyali bali masaba bakororanga ningi saine ndabarae bangateri gumbelio andake mheshimiwa kwanya gutwara enere ntunda ntangani kigimoch kuligi kiro kyoborai kose kwara digiri bado asa mutkamaye ise kiro kyoborai bo chumbe no ngaki ntangani lakini itemine tinga inere ngaki ntangani yoko twara chintirest ya samangana siasa asironga sio wake kura already aye soro moyo imeigo ayo led no mona siasa asironga sio nyakora magendero yoko konya abantu bamino ego tayari no murayore utatiganga neri bagarira totara tokanga kinga yobora yongo chikobokorera 2022 oburayi bwanyali bali masaba kuboboli tole yakogera birogo byonse bya bunge 290 constituencies ngocha ko babire vacant karo twa prolongly parliament then we will present ourselves sega se serikali tokora twara bere tokorangeri gojibunge samangana yega se tokora through the public accounts committee the labor and the social welfare committee all you know tuachire ko bayere sangana kigasi yego korwa of course no mo wasiri toko iroro lakini ko manyete ngegasi nyinge gokorwa nindu tokora te nindu bantu boko so ngaigo no ko genda gari twararo rirengana kebinde bigokorekana amangana ye budget committee have been meeting also with them ni manyete na arole inganga kigasi yego ko ngaigo bantu bali baise konga ndiriyo chikoba mogeni na interactive nature committee for the last 12 years tataringa ngango interactive muno mojumbe ko interactive muno mokoli gasi wa serikali na manyire ngange yego koleka kuri mwaka 2012 mheshimiwa kero kuliria ebunge ya Nyalibali masaba nere bunge namba ya mogiga sorongo rwa gusi nonya se kero kuliria se kurende ya nyanze ngima nera neliete namba yae timanye tiangiura uteto jokore to bauti ekimo morayo bonegeze keri machogwa tarakora ayo manyano guchiyo koro na Mark Botongole we katoligererie se agenda cheito mbia mono sana litanga ngana mwira linga mbia mono morai machogu esa amesi Nyalibali kagera chiko tukaewe ke recognition yelinga Nyalibali nero namba isano se kanyingima na mbeyemo situmata igombi ya mono igasi ne kolekane igasi ngororokaneri lakini aita yo moyo gwegasi igoto take tutogendera ko yemesi anyeri nande na mbende yale ngorengi ya gwetani na mbeyemo abutwale gutaka koyenda gwetani abo lakini naende nto baba ngo totebenga ngendo kitoko chikokorera abantu baito
ebintu togochiko bakorera ibiri abantu baitu batagete ayabuno muntu kuriyo borai te basako banga munanje bono make batongore njengo tebinga moisa bonjora ninje bakorera ye moibiri satu ugente kana tumanyete ngangeringa abantu baitu tumanyete nga okangumbora ora samangana education elimu okangumbora ora mangana yechipara nchanya ko era nonya macho gokolle bya kolle mantu manyete ngo bakongu amache ntubugate mangana yambanya gitalyo marwa ire ntubugate ebintu byonse mbiroro igasi to bono to chikolinga we prioritize ese binde biga byonse pi ikaransa n'abantu tikabato tebi abantu baitu banyari bari masaba koruchi ward kiri chito cyonse pi sano to ikaransa n'abaro bato tebinga intubu na ichuni ward e priority yitonke ntoke teba sako banga ninje ngo chako barate ko batanga namba tebinga inukoru ichuni iga priority ino nestima o ikorro babekere estima benate transforma bago kaningo muga kagiga iga ebono zero togende go senya masivi kiamu kama gesusu na masimba yo jonspi mahitaji mbalimbali tukae pamoja then we put this together as our strategic plan. I know macho una roster strategic plan that is okay hii aene ya miaka 5 hiyo itakuwa imekwisha. Kwa hiyo tutakuwa na strategic plan yetu na intwe togani etwale foundation yaye ase plan ye serikali yitoko chiko rosio mwako goje etoke ngane bwate ase kohanya ase vision 2030 to etoke ngane bwate ase kohanya ase constitution ya Kenya one is to bwate binde biga byon spew ya human right iko kuna kwa tamu mheshimiwa nga sosi yao ya manifesto yake kuchukua saba na nchi lazima wananchi wakupatie sio yako ndoji ko bamu na kimanyi mugo soro limukora teba wikaba na nchi bago tebinga intu abantu bagisusu wodi ngento tubwate tugeto chandete na mache togende chi ward Jonesby watu tebi eli aba batagete and we do it professionally so that you can implement people's wishes Mark asiki o prioritize ko ba omubunga na nterekero kenda Jones obubungo tagete no moteka roko yolina we konyolina korunse so since ya ne bono ya beirenga oburai bwo chumbe aguno ngo chakera ochiworo ntutagete komanyanga nga yoko ganda gojetiga tule yagiga seta ke ya soko boko oika turali yobo chumbe ayanda na ngaki yabe kerera ikena kwanu but for now eganga yane nabantu baminto banyali bali masaba na sekero kyo bochumbe ngatime chanda abanyali bali bagwetara abanke ne oko toratenga no kuborwe chigasi tari nyali bali yoka chenda likenye ngimanto bwate unemployment na obo maene mbolianga goikatugani ko connect abantu baito gochase chi commission chirikolika chigasi commission ekolika bakoliga serikali public service goto jonga ina abantu bamintonga nchembao gasi mambia no ya ntongeli bugana to batebinga nje muno murayo ino nimba lingi na public service commission teacher service commission abana baro bamenyere isiko bakole to bwali muso many years ago meaka no ni 3 batana konyoro bwali goikatulinga ngakitoko kwana na teacher service commission to babolinga abana abaito ngakimogo tokonya lakini mwaitenga na serikali nero ya twalire program ya internship so that wacha keranga ni internship ore garali bali ko chigotoka kwanyoranga karo bakora koira bakorera uri ogokoraki uri okorega internship so we need to open up our especially sabana baiteka goliegeke omanyenga opportunities yechinga ichire bono gakire gentekere online oise ko ikaransa kare mate no ne public service ya gatangasire yabika se magasetinga chigasi ganchi ko njigani ya abantu balenge njone this day tutacheti online na boko nyoranga no ne gasi awete ire tomona na komana nga abantu bali koliko so abana ba mindongo bane courage especially akagolia kabali mo koliki gasi kirengaki check your website ya public service commission teacher service commission name it or there are several commissions or na koranga nke ndibatangasire bali mbatakaire bangana na ende bana yuma ito no mangana yo bwalimu yo bagotangasa ko bwatakana ne school bana bote bunga ko secondary school ne bwatali bagali omwalimu history na CRE so ngonye to ligo na go checking anga public teacher service commission ya kolne na bogo to ko runga gali bagali roro como no muntu rura sietao olinyorire sengenjera koroteki acheta apply so I want to encourage appreciate technology mheshimiwa boigo asama tukabonge ganto ara anene mona saba sae muchando monene bagwetera no botumiki obobe bwa mario go gutindia boiga marua anene mono bado sokuri no nyase bunge ya nyaliba masaba bado no mono nyamaru turatengana ire inororo mugoisa kwa guli bageli okora ngiura jokore to bauti kwene kyanga bi obotumiki bwa marua sense emelia na biko korosi kwa marua sense emeli ngosiri gukole osengo kyani wakole
wika tukwane n'abantu baitu abantu wika tubabekamo tubaikaransi tubaeresano tutebe kumuranje iga ngutinde gatore kegori yeite kegeke neke gori yeite kegeke kebe tayari gototogerera ekwerende egento kegereta mangana buna ibona ari seke gori kegeke nis because igas chitayo na jito gotebanga wika tuchaka kurigia mabaga bono ngaito kubeka abantu baitu na ritari ngalas monyore gasi obisi rigeri ngento muna agriculture yoka wika turigeri njira kitora kole value addition. I feel very sad karongo tira otire kurubosongo ke umbugo tira so ego chenjere gocha kiamo kamaime osoga ende karoko ete ego chichuniro emisto bwate toko ni para kwa mfano lakini seko genda sechi supermarket toko genda chinse mochinde igoko nyoranga abantu gali supermarket babwata ka machine geteiga kale turalo kenga cottage industry kako na komite ekwende mesieria kuige yani kwa nyoranga ole comfortable kunywa juice yo moshi amatoke tiside isi toko gora crisps cha matoke kurwa chi supermarket intu na henda matoka ino ara kurwa raria sei oro kongoro itoga itukweli monde na igwete ngaroranga na ibubo bake karongo nge county ya Taita Taveta bachakire ke industry egokora crisps cha matoke amatoke between Taita Taveta naga ngayare digere eta between Keumbu na Keroka orebe from Kisii oligererie chi avocado chibekire chigunia chire kando ya para you want to tell me ngabara itubwate ngamba na koranga tubwato mochando wono iga emesio ise weta chimbu na maweta nyumba mechiweto weta abantu bachakire gosimeke emesi they are doing again to kanga diversification of agriculture but you know ntoko diversify agriculture if we cannot link it na again to koroka value addition but mheshimiwa karokoligereria inu mwesi mwabere stakeholders be serikali nabo mwabere abantu ratenga banke to baligereti inki inu mne no bara inki kya ba kong kuisana sana bara ibandi kuruga soro kongo gaiga mo strategize mateba na kino ekena kitwanda ko prioritize amatoke ndo bwate chavakado ndo bwate emesi ndo bwate what can we do ngitora kole eri tomente muna wate value addition asoro kongo roit nyasa ko chago toigorera 2022 e approach ya ne yemo okongo bura ibwanya libari masaba e approach ya ne yemo neringa goika tuikaranse tukwane guna barai bagusi tutareko na go gikianania tutabwatie nyameni gekogera richi kondire very clear etubwate two levels of government agriculture is a devolved function you must talk no mugabana mugabana tabwate ndubwate bantu bomugabana na bantu bwate bantu bomuchumbe abantu bonspina bagusi abantu bonspini my case na banyali bari masaba we katoliginga one I underdeveloped government agriculture is a devolved function inga kitora bwaterane ingingio oragani ngobwate si uno mochumbo nyali bari masaba egere to change this narrative we can leadership tokole gasi pamoja na koko tebanga kermo lazima mwe gulibaga mumayo go streamline osmanya ko genda mo ko ene kingi mtobine ko genda ravir bosio kermo anyeru libaga woni ga kwara vira sobo kali serikali ingi kyalengega kongo cyo kuisaransa na go strategize no abarai barabona inyo abarai bari baroronye mbago tobekamo nabeko bakongono no nyale go chanje bika muno deputy director nje batebanga kukwana ndi ngura gotegera ulagoncha wantegera lakini bone karoro mu jumbe mwete no umuntu noigwire libaga no bwate as a government functionary ngwale wakora kwende ngwale gocha bunandaga ni gocha bono ekarombegete guto yugo chumbe ebinde biga byonse it are a lot of developed resources to chaga tubwene to kuikaransa ntumuna barai toteba ninga we can be able to change this place negera abana baito you know we started in singi jamangana ya unemployment na kitwara batebanga we could do value addition through cottage industry egera abana bali bakoreke banyore chiga banyora swako banyore chiga mheshimiwa tutara koro murobere ntagete ora arante igento keke ko kuhusiana ne familia yao sikolengana ne amate yao yeah elimo kora bolinga no le people no and in the people na nyomete 1989 I have a small family abatura abantu batatu no mongi nambane and they are all grown up children two are married
The last one is not yet married, 25 years, finishing his masters. I think for now that's good enough. Mheshimiwa, na kuri bakuriria kamera iko kwana no mwananchi ogusi spoi go menyi onyali wali masaba. Wetre kamera yao. Biyamono sana Brian, sabantu baminto banyali bali masaba na ratarire tora kwane nainwe na rabatebirie gankayane na basoroire engaki yekerego chagoika tubekera tiri tubasa gukora macheso na mangana yo burai na kwanete na abantu baminto gari ensemo ya masimba moisonde na batebinga ingonye gogotwara umukia wogochora embusuro ekero utagete gosime kebituma utagete ochora embusuro ngembusire nerera achengeri gesari chieto nibitume bigwa bisimeka kwa bigasa baada ya miezi 6 oburai bokorokwa bogocha se miaka 5 na boro bokore buno okorigie mbusuro njo kara matuka yago jago ikabanto ntoje twesoke tutari bake turigereria ororenga mbusuro kiye ndache mbeke asobora iwanyari bari masaba nyenya sawo kubwate ngora gotebinga maki batongore na bere tayari gokorera gasi nende ngoisaniki buno munyari bari masaba tuchiamo. Mheshimiwa, asante sana asogoto nyore chinga kino gosanga nigeta seni gia Ndizi TV anene mona asumuro bili manya ganite na omuganone bia mono kigima biamono omwancho muligireri ne toro sanganere eyamo aseyemo omweshimiwa ibo iko kabero mo director boni go chenchiri ko bokoro ko mo director boni gatoko ba omweshimiwa akuru kumaki batongore mwancho muligireri asumuro bili go twarenge ni go kuru kumuro bili bomuganone wikachinga kichinde asumuro no yiga eritarani gongoro ko Brian Sagini Isena.